Otukuboru warero warero witite na mbere ni mantu igero wendo rwangwatana rwatete ka MC Bomero na Governor Mero Kawira Mwangaza. Baraba ire ntuga Jumatatu amwe na witikanithia kurutanira ngwe bareke njuke mukenda Momero ethira akiona witi na mbere na iro rwarituka rugi mubango wa siasa etana mbere kwa na batu wetwira maoni yaku iruria ngwatanira watete ka Governor Mero Kawira Mwangaza na MCA pambunge ya county Mero. Yani otukudhuranite kirinteto chero thaithatu. Akaribarire rorera kwandamana bakiwa ne bocuno mundu ya skuru ne mwitongo mweno bamakia na musinka. Bora wa MC wego jis ntoniko gerere kuwa njune secondary ni bati kolelo kenda kithomo kita na mbere wondine. Kire arwe siasa turumureka rwendo rosho athiri atete kanga bano Mero na MC Bomero tukuya Jumatatu ndurarite na mbere mwaka thai. Wandarotia ne kurumiro ni mpara kariba kirobo ibange mbura ikiro yomba kurea kwana mwaka yo. Oni metoa mutembea ndwani moneto mathithio ni Maureen Kome. Tukiambiriria kariban tura ya Ruire rorera wondine. Ya Ruire rorera nendire bethirite bakibwithia maandamano na kuinga barabara ya Ruire wete Isiolo bakimenere mwitongo mura bakuwa kakondo bacuna mundu ya skuru na raceri basemanite keneke skuru na nyumene mwitongo yo akinya na ithimi pia munda yu amona athimi akiambiriria obamakia na mucinga ntubura buretere kasakasa ndene ya ntereu mawire kirigia aina watato nkuluki. Bau ni aseri baskuru ya Rwarera primary gisoneke bore baraba jokete mathege na kwandamana na kuinga barabara nene ya kuma Ruire gwite Isiolo bakimenere gitonga kimwe kiraba kuwa gitwere kumeneria matage thaka ya skuru na muthanya jo narwa Kenya na bitha bakothima miunda ende ya kurigare ne ati aseri bakuria kiuria mwitonga ujo abombuthurire na Kenya kuringa disazu ruone na gutiga ugwa bubone na butambite nteriu tukobona katokorigara imbie kuthitheka no nto bato tagia yoto kari tweterwe tokerwe imbu ya twana ende muntu aja to ringa pistola etwere ebere babu awo tukaboringa twagwa na to torendo kwa ende twethira twetataira aki yetu kiraba kwenda gwitera na skuru batunya skuru munda ererwa skuru munda 7 point something acres skuru erage ukura thaine nenkerinya sentence ss ega kwa dimini na ndane ngiga kwa na laboratory ga kwa na batie njega beja tha mugwanja bethera tutirathukana twinthe na ndige ntukrage utigari turigaria bati tuje munda jwa tujungana ende jura tugwiterwa teju kiria athithire kintu so foolish igwita fisto chukuru akara theguru alitoba ichukuru mbere ya alitoa so alitoba to inyanya oturomba kuthoma ni anxiety ira ichukuru na mantu jara baigiro no batona manta jau kaire koja na to baladi baberia ko tuka mutajo to ya skuru bakodhiria kodhima to bonya miaka ya to ya skuru na baba adima ya to kodia geto minata bejera kodhima batoto na batoto ni achiari muntu uwe weto kanyamo ejera na piso amberia koraga amberia gotogera chiagoro skuru amberia kogara na achiari nana ama tokana antera atoengerete tena pisto na ndiga batoto kodia atere batoto ria achiari barone na primary re totena akieto korora skuru yeto kana negento kirai kuserere bamwe batongeria nteriu baraba ugeta bakaronga manase ari wamana skuru na gutigira kethaka yo ya skuru gite oringithwa kinyani ni nya kethengi tuambira mbwere atiri ote munda jwa chukuru jogeta na nye kinyari mwe na atiari bonde ba skuru itothikerete atiari bonde ba skuru barabara aja rojo rokere thaijere totirimane aja chukuru atiari ba skuru sawa kwende tore au na arimo ba skuru na mbondi skuru to menye mbie to miemrajo etojoeta akubo akijira oju ngugi ya Gavana ire nene number 1 ni kurwa na ithaka bia muinge bitatunyanwe na Gavana ambira mara moja mbejaja
na akajukia atua employer ura kumbikana agerie kuthia thina iji touga muntu twera ucia sina jukia atua ira kumbikana no ntutu umba kuja kuringa rito bekira sina bunduki na ndi na aru eje ndi ndo bwakicira uju ngeta thaiji na ngera ngavana ura gwakara na ndi ndo bwira guti munda joni juko lenye kinya rimwe na iromba ria seri baraba na muthoro jo munene na ndi kithikare kaunti ya Meru mwe na tongere bange mwanya gutonyera na mpwe na kuthingatira kioto nikenda gutiira kithaka kia skuru gitaura iromba ndi naro ke thirikari ne tuthirerie thine munda jojo tuitero munda skuru itero taito gitomineke skuru erorera etiana baba inge ana muciari utokenda kureta mwana skuru erorera no twera munda yo wajo getete ate ute skuru ere ka skuru ga kuthira mwene munda gakejira munda ko wari tware ora skuru ni ana ba kai no to bakwethwa aciari bakerete ana ba no to bathene kora kamunda inkau egitarante imbio kagetete ana thirikari tonyerente tone ici no twitware maandamano na kaire sabusibo naryo na sibonaryo na itware aciari barorera na itware na nto bonde atongeria bonde na twara manto ya skuru ya kuthira na manto ya kanisa independent ya kuthira na secondary na rare primary so onto bobo ito kwenda atongeria betu kuma one level mwanka national level be na menthe batutethia no onto bamunda jou otherwise jo alega kuthithia gututurwa kuringana na ore aciari bakwenda tutiuma barabarene na maandamano tukenderea najo kire tukwenda ni haki cukuru erorera ethithike kwenda gavanete erorera primary na nene bau bonde tware bona bakaleve na bau bange kenda batwira batuina atone tole aciari nke reportera Weru TV kuma ntore ya Rwarera wandini ya Rwarera gisoneke bore mbeta mawera kere gia ora wari MC Gojis John Paul Kireria wete kwino ubatu wa mitaratara ya Junior Secondary School gwethira kiolelwa ndene yanturo kenda na baraba kulasimu kabete kilomita nyingi kuona ubatu ba kithomo ndene yoturo bobo ikinyanira akiari withirete akwonende ndene ya ondio ya Gojis ndene sublocation ni mwene skuru emwake yitikiretu ya Junior Secondary School na ndane ndia kuwa bone botoma ritoba ya kilomita nyingi kwinyontora nyonta ya kithomo mutuge kare ana ntetoi Kithomo kia Junior Secondary kuma kiambirire muthene jwa mweri jwa mbere mwaka juju nikithite kigitirimana mathina nkabo bamwe baciari bakiremerwo ni ngarama ya kithomo ki na imwe cia skuru ikirema gwitithia Junior Secondary na mbere kuringana kamitire athuri ethuja mutaratara jo na ujo nandi ni MC wa kabere wa Diego Gist John Paul Kireria akiugoda bamwe bana bagwita ngendo aja guchwa kithomo ni kwithira skuru irire nturene citetekerire gwithia Junior Secondary na mbere akiugana ni kuingia mabatara jonde ja mutaratara jujo aria menerete kamitire etithagia ngugeji na mbere akiugana ndekere sublocation ithatu wandine wiritumira skuru imwe na ukathwithire mwana akiuma ntura itagwa nturire akurukira skuru itagwa Njigi Primary agakuruka skuru itagwa Isisi Primary ageta mpanka St Joseph na uria kwina Junior Secondary ugategera mwana wetete kilomita 7 rukiri na kilomita 7 uguru kwa mwana wari kaba 14 kilometers on tuku tura ingi itagwa Takaloroma mwana kauma Kaloroma akurukira Njerone Primary ageta Kalwe Secondary mwana uju arita kilomita ingi kilomita 6.5 kilometers rukiri ageta 6.5 km ugoro kwa mwana uju alikaba kilomita 13 on tuku ugategera ntura ingi tagwa Makodi tankugwe ukauma nkugwe Makodi ukejo gaitia mpanka Rwarene kilomita 4 kana wero te comfortable na Rwarene ugeta Kaloe kilomita ingi 8 kwa mwana uju alita kilomita rukira ita kilomita 8 ugoro ageta kilomita ingi 8 kilomita 16 na ntikwero wakilitiria atumirwe kunenkania skuru iji kenda ana baba mbautesu oju askura ikimitune ugategera mitune primary kana muriro mwana uwe aliumau akauna miulo 3 kana 2 kenda mba gukinya kiarene na la secondary ri kiria nandikire ugite ni toka skuru nyingi kethire kithirane kwa garitwa na bonge akiuga ni toka kuri na mutaratara jo kuthiria skuru iria nene wandineu lwa party eji
cukuru nyingi muno igakua ugategera primary school ici itina ana baba ingi ugategera primary school like Nchigi ugategera primary school itagwa Nkugwe Njerune St Mark Mweru kana school taga Kumukumu ukeja guchiata junior secondary school cukuru jikaithite kuthira kabisa nuntu igatiwa na baka imono na kwina kinya mbinu ingi ukarata kerio ya kuthiria giant schools chiego East a school like St Elizabeth Nkumbo ni giant school a school like St Jude Ken Kiandege ni giant school ugategera ta St Mark Mweru ni ndira ari kwambiria gukira na ndi ukeja kubata junior secondary ati batena mugunda bena irasi ndi batemona yo tukugana imakosa mama nene muno ninkuduganya thirikari ndabati gutegera kukira mbumba kuwa kiwa thirikari yetu ni kwete na irasi bya kugana kiwa bate yakite raiji antubute sana na generation idikurira antu kunande ura ukara ntaga kuna generation itekura kuna generation ikaurira gatigati ni ba consinde kinya uchokia 844 kagita kakai kiwa miaka ingiri kana 3 mpanka tombe tuibange bwega iromba la kirere kire mujumbe wa Southimenti Daktari Shadrack Moiti na seneta wa Meru Kadhuri Murongi atwaririe kinya na unde na seneti Mheshimiwa Dr. Moiti atwaririe ndene ya parliament cukuru ije tujumbe kuongerwa junior secondary schools kewa tukwenda gutethia kidomo na tukwenda gutethia na betu kenda bomba gwita na mbere na muthiene ni romba la kirere ke thirikari ya kaunti ya Meru gutigira na ba junior secondary ni baba kwe wa ambassador na wingi ni undu kithomo iki kina goro muno banenkere ana ba junior secondary school mbasare na kinya barumwe mbasare njega mbasare nene nuntu ni kwa ebobe na murigo achiari bari batumira uniform ni bana baone bagweta distance ndaja muno ana baone bagwetwe into bibinge no tuko chionde kwa ugategera junior secondary school na golo kinya nkulukia polytechnic na njuni na golo nkulukia kinya na baba le TVET magishigo mbunge kia Southimenti nke report rateto sheweru rekwa rietwa ni Mutugi Kare nkulukia chuba ngiri 5 cia mithemba mwanya nchobi ndeni watho nie thitirwa rikiarene kia utaruko kia mwitho wa nkunga nyuma ya kurekerwa ni koti cia nyangwa nchobi itwire mithatire na rabisa murungamiri munene wa rwangiro nchobi ndene Meru Babu Muguna atongeretie mutaratara yo muthenya yoru ari nkulukia chuba ngiri 5 cia nchobi ndeni watho nirekeretwe ni koti na kwithirwo kilalene kia utaruko kia mwitho wa nkunga nchobi cia watimori yuele mwaka yo 2018 na ithukangitwe nyuma watho kurito ni Jaji Simonjero Wendwandi ntuko ya ruari akiari murungamiri munene wa rwangiro nchobi Meru Daktari Babu Muguna awite nchobi ni ribwethero nyumba cia ntu kiutate na watho narwa gatwejete aja nkunga nyuma ya koti yetu ya Meru kudidie heshima nene ya kwejana onda ya kuthukia kana gutura nchobi iria cithithitwe kinyume na watho tugwata nchobi nyingi tugwata antu babaingi na itugwiragua riria twagwatanira na courts imwe ya iji ni nchobi iria cithithiritwe nyomba cia antu na ciathithirwe nyomba cia antu igekirwa karatasi ka kampani iria nene ikuga ni ya kampani fulani ni ya kampani ije lakini mtu athithitie nyomba yawe nchobi tena kiwango kiria gikwendeka nchobi nkulukina uritie antu kwimenyera nyumba iria cioleletu muno ni kiama ya kurona nchobi ndege ni watho kenda bethira bakiolelia ugima bobo mwiri waigua Alcoholic Drinks Control Board kweja nege ashaka namba yoyote kwenu orie nineke mtu tukuonera biashara ende tutetekeria ntu bakujaga baura medho bora meanki kana bakara gutwiko tikithomo ikwenderea ni untu bwa muntu umwe na gutongia muntu akienda into bitetekeretwe nawe akiongela murungamiri wa mantu yogima Imenti North Mwenda Festus na kuirite karikari na kuwa bathukangitie nchobi kenda ntu batura boboya tukwenarua twina kugwirwa gukwingi tutirimanite aya dambuset yetu ya nkunga nikenda tukaomba kuthukangia kana kwaribu nchobi ira yombite kwithira iria ra koti ya Meru igwati kuma ntere mwanya mwanya
na inchobi irete agiri kuna ndi na arua ntuku iria twinayo kana gintu kiria twiyite kuthithia ikwaribu nchobi ye nikenda antu betu bakaumba ukara bwega Nkuluki na uretia antu kunyo nchobira chietegeretwo ni watho kenda kumenyera ugima bwobo mwiri ndaromba antu betu na uburi bwinthe na untere cionthe cia miru bumenyere nchobi iria bukunywa na aria baene cietu kwina antu bakwendia nchobi itiagiri na kakita kara ukero nchobi itiagiri tafadhali bugeta kunywa nchobi antu bara bakunywa nchobi ibanywe nchobi kwa uangalifu na bazingatie nchobi iria chietekeretwo ni thirikari Nuku makirinte tu no tukuona kanya kambere kagunoga endo weta kuraya chokerete na nteto Nkuluki. Jesus Winner Ministry ishara za neno batongeretwe ni Prophet Nathan Kiremi ni bagukuwata ugenikire crusade enene ya Maromba iria kathithika Nkobo Stadium kana kienine gya Shaba ntariki 26 cia mweri jojo Nkobo Stadium 26 February crusade saa 7 kamili Nkobo Stadium tukutane huko. Peace be with you. Yote mmekumbukwa na Mungu. Mungu atabariki watu. Mungu atabadilisha maisha ya watu. Mungu atakutana na maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Masomo unayo, kazi ndio ipatikani. Kuja ufunguliwe. kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkira rubunguroro rutinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremene gya Kirimara gutigira no kuthoma na njira irekiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagerithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyeria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwante tonkuruki turingire thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. This February, there's a lot to love on Star Times. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for a full month from us to you with love. Enjoy awesome new channels, Cartoon, CBS Reality, CBS Justice, Filmbox, plus many of your favorites, packed with the best kids cartoons, live sports, thrilling movies, got a town to save, music that gets you singing, riveting documentaries, sizzling local drama, and telenovelas. Recharge your subscription today to enjoy more world-class entertainment for the entire family. Star Times. Enjoy digital life. Ibano ntubeta mbere kurumbira nteto cietu ciewaro thaithatu. Nyuma ya MCA na Gavana Omeru weke karwa mwana gwitikire kwatanira nende thiri nionekete ocokera atetekanda ngishu shileke enda kuritira karingwe amuna buwa siasa na kinyaba mubambunge nibonete kurea kwando ne musemano yobakiwa bateti karone kiuna ne babati wetwa urino ya mwanisi ethirite akiwirirwo ntubu akiwa kandi kaita kawe koketha matunda ya thirikari cia matura.
Jumatatu ntariki 19 mwezi wa 2023 ntuku iji gatureri ntuku ya kurikana bunene kiri mbunge ya kaunti ya Meru nyuntu ni mieri ina irungami kuma riria ngavana Kawira eriga kairi mbungene ya kaunti ya Meru no mwanya jwacio ni ndwa na ngwataniro. Ntariki 19 mwezi wa 10 mwaka muthiru ngavana Kawira nirio riari riawe ria mbere gutonya mbungene ya Meru no MCS ba mbunge baumagaruka na kumutiga akiarairia itebi theri na speaker Ayubu Bundi arungika gikaro kiu na kiria kiathingatirire ni ndwa ya maiga ome ya mbunge u. Having no quorum in the House, I suggest that clerk will take the next order. Order number 3, adjournment. Eriena nyumene ntariki oyu 19 ngavana Kawira achokera mbungene ya Meru no kagitene gaka aumagarukire bagwatene njara na MCS baba na bakinaga ndwimbo cia ngwataniro. Na bakurunga makwariria andiki banteto ngavana na MCS baba batumiria kugwatanira na gwitikaniria gwitaniria ngugi amwe na kuthiria ndwa gatigati kao. Twina county assembly ya Meru tukurikia kugwatanira kiri mantu jara jonde tutira gwatanirite kuma ruju rukiri gavana akethirwe ngugi na mashinani na akethirwe na MCA bonthe bandamene nawe kou Ameru bakaigua beno gwa kaire no ntumanto ya kumbokinyanira na tugwetaniria kabisa gwetikanira na ngavana kuma ruare bado gatha twetane twikintu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona Meru iwetana mbere bubwega na ngavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga bana arawa maendeleo ikabati kinya turua maendeleo nende thai kabati. Ngwataniro ya Jumatatu ya kiumia giki ejire nyuma ya rwadia rwa ntuku ithatu mwambirio nejo mwaka juju kuria maguciara matundo obisini ya munini wa rais Rigathi Gachagua ruria rweki kwariria ngwataniro gatigati ka bunge MCS ngavana amwe na seneta wa kaunti iu. Mbere ya ngwataniro eji amwe na bubu ni kurari gukarajeka gukwenda kumira rukumbungene ya kaunti iu na aria kuonekanire MCS kiumbe bagieta gucemania na ngavana kinya mbere ya rwadia rwa ngwataniro ruria ruratongeretwe ni munini wa rais kurika MCS baba bakionekana kinya kwambiria gucokaniria migambo bongwa kinya ngeya kumba okoro ni biru bire thembi kia thwana bimaterie utate wikia tonga wikia bukona twakama wikia bukanyua tekaba tukame nandi batu thitite gwonka atukwenda gukama tulirwa kairo nireteretie tutina thina twitayari na ngereni twabukamira kinyaka yao ikala ithira cioko na kienderwe nyontone kaitua nontu iria ria omba gwithira rina nana omba gwithira nyonto eri utheri itibie kurita na no thiiritu wethi atia wonkete. Honorable Speaker, ogon wije family ochiara twana toremi to twega atwejari kanjira kuinyana lakini we speaker ogakaria omuchiari ogakaria okoga nyaka igaremi no gagakaria andi ni njokende kana gakaremu ogankaria ntekeje kuinyangwa itwana tutungi ndara kuinyangwa tutiono gikawira twirwa twinde atugwonka ibi tugwonka no gwonka anto betu tuone nkeri mbecha undetere gikawira na ntane nkerunya chumuni tutige isiasa kwendi kuthukania tutige isiasa kwendi oni TV entegete mto municipality gwindira nkeri milioni kan ngiri 500 atono cia baba kumbura gisiasa itugwatane anto betu oni utigwonka mpokete na ntibati gwonka. Na nyuma ya ngavana Kawira gutuma rukuo na MCS niteka bunge nabo nandi bakonekana kwebera na gwituma bari bonka na ni nyuma yabo kinya kurega gwita kiri muchemanio jwe goro jura bangeri kuthithika muchiene jwa Nairobi na jweje ine minister Mithika Linturi na aria ni mubunge wa Ekuru Karambuka Iremia kiura chumerie.
ntuko ya Jumaine mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga na uria niwe mukariri giti wa ngwataniro ya bunge ba Meru na atumireria na kuga ati ni beti ni MCS baba no kinya mutungo jo atakinyire muchemanio ne juju nya county assembly Meru iba twitite ruju turi atongeria ba National Assembly tumba kwa kugarania abo na batwelezora bathirie na gitumi bathirie mantu yo. Have you summoned them or they have summoned you? Can I just an agreement? They have requested us to join them for lunch. Iba twitite lunch ruju baraba konora twitatwaraniria bakeya Nairobi aginya tongira bangi babaketha bakionekana batweleze urabaretetire na tubawatirenya tunontu imantu amega akirage gukanga yanto kinyankurukini ate abunge baba barejita ntumeri giutate no ore ngavana na MCS baba batumererie ntukwera bagwatanire kwa ngerekano mubunge wa Imenti Central Kirimangoshi negora araugire ate ne bagwatanirite kuma mwaka jojete jo thirikari MCS bakethaira bakiamukira milioni 15 wandisha mirandi ya witi na mbere o mwaka giutate na ore ngavana atumererie ntuko ya Jumatatu itutanirie ngugi one fund yetikirwa 15 million kuma next financial year kenda OMCA akona gwitira ntu bayo ngwira kwagirite batekaniria 10 million iria ciarikire budget no ntu ici ekirio kire budget yeje twina yo thaa ici aheshimiwa betu bageta mashinani bamberie kurita ngugi batethanirie kire basari batethanirie kire murandi muyanya kenda tomba gutethia antu betu ba Meru ujangi itu tukabanga mantu ja ujangi jonde kwa utukendera kubanga twingwa tukabomenyithia as time goes kire muchemanyo jwegoro MCS baba amana bobo ni barebere siasa na kinyabarega kugweta gitumi kya bunge ba county ugutira kweja no baugate bari na ngwataniro era bakuge kaguna Meru no nditwarekire kwatanira na gavana wetu Kawira Mwangaza itukumburejitha ngapi chonde kana tomba kuritania ngwetu na atongoria bonde baraba umete mongo yetu ya Meru kenda tomba kurita ngwe mu Meru atetuka inkumenya waziri na rekinyawe na njara yawe kenda rwalia rwa kwambiria na twachokeria president wetu William Ruto ngatho na munini wawe inonto bwa gwitikiria kweja gutonya rwalia rwa Meru. Strategic position ya Meru ndene Kenya na Meru ira agriculture irio ukuona bautu tukarande au nontu tukwenda kwambiria kumanja programs ira twinacio cia gwakikisha mantu ya food and nutritional security ya kwa address na ndenda tuyambiririe uya address kumanja no. Kiria kiomba kuoneka teka gikumira kiri ngwataniro eje amwe na bubu ni atenete ka MCS baba barageraia kuithania kithono kiao nyume aba mabo ao kwambiria gutwikana na gwita ruterene rwa gavana ontu burabura bureta ndo agatigati kao John the Kenda bwe komini ate Mumeru ari na wirigiro bwa kugunika kumanya na ngwataniro eje na ate atongeria baba bakagita mpwe kodita ngugi yao kuithania mieri eu baraturaga ndwene na ndije ubagwatanira unie romba yakwa ndiromba tafadhali ngwataniro ubagwatanira ibethirwe ingwataniro kuma ya uma nkorone mathuganione na mwiri kuthira kwina uma abete gutwitira ngugi daktari na barabonde beke health sector abaragomaga medical services medical insurance covers tiao tionthe inyogoretwe itukwenda kuona ngwataniro eu ikireta uguni kiri madaktari jetu bunge nikethira ngwataniro eje igeta na mbere na ikauga ate kiri siasa cha mwaka 2027 anontu batwe twina aja ome itweritho te Mumeru na tugatega ntoto bwaga na tukathuya na kimbitwini assembly na executive tukate goro kathanga ongi mbere na tukaja kuigwa kairi thanga itina areire gavana you are wasting our time miaka 5 kayetete uthi muntu thura wa permanent miaka 5 is a contract kuma au ange ukathuru au ange Masindumba Ntetone Chaweru TV Wiri robo maketha burabura na rimba baingi ni bukwite nyuma ya kiaramo kwa ramanterece tiane muno kiri mwanka yo Isiolo na Meru na rane ndimira bibi umite no tia karima yone yampara na tiritene petio mayone yampara bobu yete ode atalam barera bethirite nende bakirita mukana na kwira Kenya bai bange ni untu kombe kambura ekare yakwa na kaneka urambura inkai utubrane ndebo tiete akari kiri wati wampara mukiri wa metheka aina ripoti Riboti ya ataalamu barera mantune yeye mbure season ya mweri wa 3 mwanke 5 ilionanio tegia kuwirirwa buru
nontu mbura ira irigeri kiwango kia nthi milimita 3 kira kirigairwa no kura boimera yontu mpempe na bingi ontu boeta na mbere kuongerera ogwa bwampara na Kiaramu kinya nkuruki na sisoni baba ingi bari mibantere mwanya tietie ni bati na maketha buru na bangi baina ya makai kumania na mbura kurea kwa nontu bwatumire mpempe irao maburu thaitu irima abia kuria mbura kethere nkai karema kugana ontu boibo kuseleti ataalamu ba uremi kuma CDA na IPNA baraba iritanirete kuritana arimi njira cia kinende cia uremi bwena oguni kinya kaitaga Kiaramu engo yetu yukari kumenyithia arimi mbinu injaru ire kucia kumenyera mithetu mbinu injaru ire kucia kurera imera bietu njira iria njaga ire kucia kumenyera mithetu yetu na kinya kumenyera roji kana ira tukwita water management kenda tumba kwithirwa tukiona maketha mega kagita ka tukwaria mandu ja climate change interview beyond no mwanka bietani nutrient management na water management. Climate smart agriculture ni ura tumba kwithirwa tutumira mbura nkai ire kura tukethwa itukumba ketha watega season yeje meru kura kwingi irio ibiurite lakini arimi bara batumbite kutumira urimi buba conservation agriculture ibombete kuthwa bagi at least bagi kethaga ntu miundene yao so itukwira gwen encourage arimi kuchange mirimire ire karaja batumire njira eje tugwita conservation agriculture na turita ngugi tugwatanite na county ya Meru na shirika bangi ataalamu baibarombete arimi kwamukira na kwamberio tumira njira itie kinende kenda kugunika ketha irio biaku ukaithia mundajo waku kana matejara oja itamundene kinya thoro gaita nontu twina ng'ombe itaja makaijara maingi ojatikia mundene na jaga atetheire kuongera onoru na muno guketha roji kurigira roji gwita na mbura so ultimately ukona tomba kutumira technology eu tukomba kuthwa tugiketha kinya kwethwa gukiura mbura nkai itukura season ire ngi yomba kwithirwa itithongi muno kuringana na report ira tukuona kinya Chemet so arimi tukuwerenca muno tafadhali jau ndagweta mantu jo tumira reapers na subsoilers na ku make sure mundajo waku twina mateja kungana so that ukarima kiaria ukwanda wature mundajo waku uketha rojo rwa mbura vya kutosha na kinya na mbura nkai tukethwa tukiumba kuthwa tugiketha miundene yetu na nkuruki baitage ngugi bagwatanirite kenda tumba kuba services njega ethira ni gita ria kwanda kana ria ku prepare munda na njira ya conservation agriculture bakagwatanira kenda tumba kubatethia bare amwe including igita ria maketha bakaanda bia kuria biao bakagura fertilizer na into bingi bare amwe tukomba kubatethia bare amwe bena ngwataniro bakiaria bamwe barimi baraba ukari mathomo ne yaya wandie nkomo tigania West na twethia mutera mantu yakonie CA kana conservation agriculture na twira mantu jamega muno na twaikua twina gikeno muno no ntu partners beto na no ntu no gatukwirigira nyambura yete soni twitete there nei muno itugwitikanira turi arimi beto bakimache CBO tuchenje mirime yetu twari mamberene twanje kutumira CA kana conservation agriculture nigetha tumba kurima bwega no ntu munda yura tuma kuona thai bia kuria biaku bina mwanya muno bikiringanithio na bia turimite na urimi bwetu wa kawaida eu yonthe baturitana tugachenjia muno na ukulukira urimi bura tukarima na kulingana training yu batwira tugaketha into bibingi muno na tuti kugwetu twachenjia mantu maingi sana kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Toita na mbere ni ate orene ndi thirikari ithirite kiwa no mwankari to bonde bedre pesoka skuru itiko makania ni ate kokari burito mona date of viola mwanda na ithirite nenda classmaker ukuma mrene kuritiba ro akendo na bikorea burito urani wa form 2 skuru ya Ja Boys nende asiari babe ithirite bakiwa na damini weta na mbere na mathomo na gwa bawe iru mnoke akwithira muntu ndi bobo yamba kweya habatetherie mono asoka skuru
Ojune Viola amwenda na nkunia yake aumite gutua amira obura kurokite kuthi gutua amira nonto neongo anjiritie no ende gutua amira guku tiku wendi ibwa aviola murito batiri kwithirwa ari wa form 2 chukuru ya ndaka ya njia no ende na ngatiritwe bisi nkuruki ya 50 ira iri balance ya chukuru eno na ende nagite egwirigiro gitumi anjiritie kuthungira ngugeni ya gutua amira ronre undu kumenya nyumba otevi ndi thomo otevi kwata ndamura wita kuria kyani no ntonkuona otevia umpa otevinya nko ondana bya kura inya chabuni thamba geta na ukyanine geta utumira ya bangi nkona bindo ne ya 50 nke ngatumira mono na thiri riwirikiro piu na kinya batu thiri riwirikiro piu no ntuni tuguri wenyi impara atethi mono unike ndomba kuthira kiroto kyawe nonto mono yu na ukumite thayu utumira na tibu burari wendi bwawe ende teto yi batu ni cio tubutete nonto uiro na bwakwa ntiona mbia cio murira cukuru wendia mwanka thai form 2 kare mbia cia fi mbesa cia bisi bebute tu ngiri bebute tu twacia mbia cia kuria tutena bia kuria nonto nyanki matote kuona twira arabu tukarethia buo ithia na ba areta kibaroene aita kibaroene akeya kwa tuka binkuona ni bia kimacia kiuake nte kuona kinya cia baria kuona mwana desperate ni ewe kinya mwanka thai no na kuthwaninye ku commit suicide nonto na desperate na kwa meaning in life after straining a lot ending kuromba ni wewe uisa ureba police yezi aitokese kendo mbotethia nonto kwetethia mtu onto no tethia community nonto unajua akisaidika hata saa kusaidia wengine na kuinua community aseo na kuntura yakalanko arentere Echegembe Central Silas Kirugi imurito ongia takwibonera no ende ati thairito agite italanta yake nonto aina talanta ya kuandika ndeto na gutangaza muthikiria kugwatite ogeni kirinteto cietu ningetwa Silas Kirugi amwankatha ino no Silas kinyago yale mochi kinyago ithiro na thoma chukuru ya St. Lucie ntere Echegoji aliuga atachoka achukuru nonto bakwithiro ationete mbeche cha kumuchokia chukuru mwanka athaino thoma kirasi kya bitano na mwaka iyo ndendete wita kirasi kya bitanzatu na mwanka thainte ntomba kwithira nkiripoti nonto bwa iranduri ya cukuru ngiri 26 na oninde na kiroto kya kwa mtangazaji na ndathi skuru nkoromba bontethi ndathi skuru nkomba kuyoria kiroto kiu kyakwa kuinga skuru itwerirwe muntu onthe ne yakiliete fi na tomubwitheretie mantu yonthe ya kwendekana skuru no kumyende woni ndekweya nindererie njusi ni bokumbika kwa tuika woni te komba mantu yo yonthe ya ndereri na skuru na kwa tuikere twinthe twebwethia mantu yo skuru mwaka tukilie ende tamwe kwa tukayo kumanio kwa tu baba itulane twako kwa tu kanda baromba mpesa utiesho nkona chapataria menga yo mwa kwa tu kankire ndiciumia ndikirie kwa kara ende mulungu ndatethia tu wana atethia twaciumia mwonka tuone wapa wana no mume mbenda ta skuru na yende chuma cha wonkwenda ikuringana na inya kwa tuko tiwe twache twinto to bibi muchenda ndondorania no mbianka ndi na skuru kwa tu muchukari bonde baba ende Silas wamwe na Viola wamwe na chiari bao ibakoromba atu bagwendi bwe abebumirie nikenda batetheria iroto byana baba ire biojora bantu abiorera nthiguru Murungu abutethi buru bonsi sponsor kana gakathome no ntongweka kurita ni emira kaeta kiani na karita ngwemira ke yakauma kiani na kakia kakuma nyumba kaka mama kakarera nani nkarera ngacia bokwethia talanta yangu ni ya kusoma news hiyo sasa naomba mnisaidie na Mungu hata Mungu mwenyewe atawabariki na nikirudi shule nitafurahi ndio niweze nikaendelea na masomo yangu. Ndienda ndiromba antu baende abeya bebantetherie ke tachukuru enda mbia ndiria mbona bya kuyulira oto byako nto ndiona ndoleli nkona ngui kulitachia utumira otevi anteli nombi na otevi anteli nombi Kumagebe North Betan Class Chabari Seneta barutererwa azimio ne baithokirite murungamiri mathabu ya thirikari Nancy Kathongo ni miadi ewe ya kurona ungumania pakirebo wete kuma wathani bo Kenya Kwanza bwe kwambiria ndo wangcia kurona ungumania ni cithirite ciiko nene na kuri Nancy arite ngowe kuringana na katiba Anthony Kathenya aina ripoti
Maseneta ba mulengo Azimio batongeretwo ni mwikari gitwa kamiti ya gusunkuno tumiri bwa mbesa kiri thirikari ya matora uria no seneta wa Mabe Moses Kajwang ni bameneretie miario ya musunkuni munene wa utumiri bwa mbesa ja mwingi tawe auditor general uria ni Nancy Gathungu miario Gathungu ale gwikira kerethia ati mutindo lolo thaino no antu gwitikirwo kwia na kurubiuria nyuma ya gutumira mbesa ino Jiawamba kulingana maseneta baba migambe na Gathungu ni kionene kithuku kilikolwa na ungumania ulabuthiri tobokethi na mbele kwa kagita kanene. We refer to recent utterances attributed to the Auditor General, Ms. Nancy Gathungu, where she asked the corrupt to steal it in Kenya, invest it in Kenya, and ask questions later. Every Kenyan must be concerned when the watchdog declares that it is okay for hyenas to steal as long as a piece of steak is shared with the owner. It is baffling why she would throw in the towel and give a visa to corrupt hyenas at this time when Kenyans are suffering major economic crisis. Kulingana Seneta Kajwang kuma thirikari ya Kenya Kwanza Tonyo Tongoliani ithiritwe ikithiitira itengo bila binenkereto mainya makolwa na ungumania. Since Kenya Kwanza took over State House, many of the institutions mandated to fight corruption have faced harassment and similar disillusionment. For example, the Office of Director of Public Prosecutions, that is supposed to prosecute the corrupt, has instead chosen to sanitize graft suspects. Kulingana Seneta Osoti itagaliliti yetantu baingi balabali na magamba mawamba bambese jia mwingi bakebelu magamba na baingi usokwa ngugeni. It is surprising that the current regime is engaged in a process to cleanse some of the people who have been involved in corruption through ensuring that the cases have been withdrawn. The DPP has dropped charges facing a small tribal and political elite that is at the center of the current government. Those whose cases have been dropped have been appointed to the highest levels of state. The Kenyan cabinet is occupied by individuals who are regular guests of the criminal justice system and who have ongoing corruption and criminal cases. Maseneta baba baliuga unje ba makanitha ona bobethirito bali mustaro wa mbele kujukia mbesa na kuone kwinyele mauntu mega mara mabatele kuthithika. The church that should be the moral compass of this nation has chosen money as its true north. Maseneta baba leo ni bauliti Nancy Gathungu kurutango gebula ko baterie na kudingatira katiba amwana guni banyiriti ati bota maseneta bakethiro bali mustaro wa mbele kuinyilia thirikari elo na ungumania. We will not drop the gun. The rest of the investigation bodies can drop their gun, but the oversight committee in the Senate and I believe in the National Assembly, we are not about to drop our gun in the fight against corruption and financial crimes in our institutions. As a Senate, we want to call upon the OAG to remain steadfast and to resist the temptation to open the doors of the sheepfold to corrupt hyenas. Like the Oracle of Delphi, the OAG must always tell Kenyans the uncomfortable truth about thieves in our midst and those who make a living off our hard-earned taxes. Like Caesar's wife, the OAG must keep her hands clean and not join the gravy train of corruption. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi Wakathenya. Mukarite wa patana nyaga gathaka hawete kandaras kuma ome ya Kenya niba kuingi abone na untuburabo kuome mirandi ya thirikari Kenya gathaka hawete yaka itakalaku liungete murandi na umayoro wako ni muchaina nterese chogoria akiwa kandaras bani babati kuolelua Martin Mwambi kato menyathia nkoloki. James Nyaga wa Githaka ora no mokaririgite wa murandi wa patana riuga kandarathi bageni ibaba kujagia na gutongera kagita karaba nenkero murandi na ikemirandi yawe ta kuthiranga na mpweke ndegu na kari. Although we have a few challenges that we need to address, especially to foreign contractors. We are talking about additional or extension of time, and that means that when you and a contractor asked to be ended, it's more time. It shows that
the residents of this area are not benefiting with water. Githaka ariaragia kagita karakoriongite kiri murandi wa ruje na siwenjia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara. Murandi urobateri kwithirwo thirite indi mukandarathi wa murandi uyu Raimo China kirombaga mieri ingi rikenda kurikiria murandi uyu. I want to go and address that issue with the other board members. That will be on 28th, and at the same time I go and see the minister for a few things that we need to do. But for my staff who are at Nyamasko CEO and whatever, and they have braved me, and I can see things have been going very well. The only challenges that I can see is for the contractors extending time. Githaka riugai babateri kwariria bora thirikari tabateri kunenkanagira kandarathi cierekere mukandarathi umwe akiugaga kagita karachia nenkanirwa ciere mukiomba gucererwa na kariba karega kugunika kagita karakabateri. When they are awarding the tender or the Tana water, they should not award more than two tenders to one contractor, because I have seen that there is one company which have been awarded to contractor, and that took two contractor, and that was not good. Arikiritie na kuga timenyoro thiaga chara kagita kara murandi wa cherero na ndora ya omba gwetia kana kagita kara ndora ya omba kugaruka na mugaro na kagita kara kandarathi ya ombite kunenkanirwa. Know whether this extension is hurting the company or the resident of this area or other areas. So I am satisfied with the work which is being done, and especially here. The list of the contract, I don't see why we should give extension to any contractor when he knows very well. When he tendered, he knew very well that the contract was to go for maybe for 30 months. If it is 30 months, it should be 30 months, and there should be a penalty if you fail to finish the contract by in time. You should be penalized. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi. Rais William Ruto nerite kiama ya Azimio ati sava cia IEBC ni ciarwo na tugumane bibari ya bakina baruro sava cia IEBC na mitandao ya IEBC ina ithurano bithiru. Ruto erite Raila na ati boya bareke otakanya nontu akenya ne bakwenda ukubia na kuritira ngwe. It is necessary for our friends to know that the servers were open when we all went to the polling station, the IEBC and our agents. The servers were open when we all were identified biometrically, and each and every one of us was given a vote to cast. The servers were open. It is also true that when the counting was done and the results were posted on the portal, the servers were open. It is also true that when the IEBC was tallying results at Bomas, the servers were open. It is also true that when the matters went for validation in court, the servers were open. It is also true that when the court made a determination of the last general election, the servers were open. To now turn around and pretend that servers to be open at this point in time is to take us for granted, is to believe that there are fools in Kenya. I want to tell our friends that the servers have always been open. They were open during the identification. They were open during the voting. They were open during the posting of the results. They were open during the tallying in Bomas. They were open when the results were announced. They were open when the matters went to court.
The servers were open when the court determined the election. To now pretend and tell us about servers is an insult to our collective intelligence, is an insult to our democracy. And I will inform you that there is a big shortage of fools in Kenya. And let me, for the record, paraphrase Bob Marley, who said, "You can fool all the people sometime, and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." So let us understand one another. Au no tukinya muthia nteto chetu gucokeria nkatho na ntupa kwitho watanite na unikire nteto cia weru the mubango wa siasa na thaikire nteto cia weru thaithatu unibetho mutembea ndwandi na moneto mathio tukburori ukari Maureen Kome. Good night and God bless.